یت ماہ رمضان اندر کامیون گوبر یہ شراب ونک تام چون زار ونک تام گن سگریٹ چون نافرمانی کرن بد اخلاقی کرن 1443 ہجری ہن ماہ رمضان پرتو تراون وول امس گو جمعہ دو احساس برسوار دو احساس بٹوار دو احساس دپن یس کس ماہ رمضانس من کر بہ پوز توبہ ون کرن بہ از کے بعد غلط یا گۄڈنِکِس صفس یتن ژٕ ونیتھ ژٕ اوسُکھ شراب ژٕ کیازِ آو گۄڈنِکِس صفس یتن گمنڈ گژھی یتن تکبر گژھی لڑٲے ژوٗزیو نہٕ پننٮ۪ن مسجدن اندر کینٛہہ درٛاو یہِ نیکو کار بستی کُن مشیت رب وتہِ گوٚو روح قبض وتہِ گوٚو روح دۄشوے فرشتہٕ آیہِ عذابٕکۍ تہِ تہٕ رحمتٕکۍ تہِ رحمتٕکۍ فرشتہٕ چھِ دپان أمۍ ٲس نیت کٔرمٕژ توبٕچ یہِ اوس درٛومُت توبہٕ کرنہٕ خٲطرٕ لہذا گوٚو أمِس جنت عذابٕکۍ چھِ ونان یہِ ووت نہٕ وُنہِ بستی منٛز کینٛہہ یِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ اختلاف رحمت کٮ۪ن فرشتن بیٚیہِ کۄمن عذاب کٮ۪ن فرشتن اللہ اکبر رب سٕنٛز رحمت ربن دوٚپُکھ ہتا ما کٔرِو اختلاف ربس چھُنہٕ اختلاف پسند اختلاف چھا پسند تُہۍ کٔرۍزیو کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ ٹھیکہٕ در وۄنۍ لٲگۍزیو مسجدن منٛز لڑٲے 10 تہٕ 8 پٮ۪ٹھ لڑٲے لٲگوا جامعہ اہل حدیث شہر باغ تہٕ جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آبادُک پیغام نیٖزیو 20 پڑھنے والے 20 پڑھے 8 پڑھنے والے 8 پڑھے 32 پڑھنے والے 32 پڑھے جس کو جتنا علم ہو وہ اتنا پڑھے کسی کو لڑنے جھگڑنے کی اجازت کسی کو ٹھیکہ دار بننے کی اجازت کسی کو تنقید و تنقیص کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ لگ جو 8 وٲلِس لڑٲے نہ لگ جو 20 وٲلِس لڑٲے اتسا حال گژھِ پتہٕ گژھِو یہِ کیس ہٮ۪تھ تٔمِس نِش تٔمِس ٲس نہٕ پتہٕ سُہ اوس غٲر مسلم دوٚپنکھ نہ گٔے تُہنٛز 8 نہ گٔے یِہنٛز 20 مٔنٛزِم وَتھ گٔے 12 ؤلِو 12 پرو ہتا ڈیکس دیٖتو ژٔنٛڈ پننِس یہ چھُ سکھ کرن صلح مسلمانن 8 والٮ۪ن تہٕ 20 والٮ۪ن کیٛاہ گٔے لڑٲے سکھ اوس امیجیٹ باس سکھس نِش ییٚلہِ گٔے تٔمۍ دوٚپُکھ نہ گٔے یِہنٛز 8 نہ گٔے تُہنٛز وۄنۍ کرو مٔنٛزِم وَتھ اختیار مٔنٛزِم وَتھ گٔے ؤلِو 12 پرو ؤلِو فٲصلہٕ کٔمۍ کوٚر سکھن کوٚر فٲصلہٕ یِتھ ساے باشا کٔرِو ماہِ رمضانس 8 پٔرِتھ درٛاو تہٕ درٛاو ژےٚ کیٛازِ یی جڑ 20 پرن وول پٔرتن 32 پٔرتن 32 پٔرتن امام مالک چھُ 32 ہُنٛد قٲیِل ژےٚ کیٛازِ کھژی شرارت پٔرتن اتھ چھُ گُنجٲیِش صلاتُ اللیل مسنا مسنا رات سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ 2 رکٲژ راتس پٔرتن ژےٚ کیٛازِ کھژی شرارت نہ گژھِ کھسٕنۍ 8 وٲلِس شرارت نہ گژھِ کھسٕنۍ 20 وٲلِس شرارت البتہ کر بہٕ گُزٲرِش ژٕ ؤرِیَس چھُکھ پران اہل حدیث مسجد منٛز نٮ۪ماز آز چھُکھا پروردگارس یژھان دھوکہٕ دیُن آز چھُ گژھان حنفی مسجد منٛز امہِ موٗجوٗب تتہِ چھِ 15 منٹ لگان 8 اہل حدیث مسجد منٛز چھُکھ نہٕ امہِ موٗجوٗب یِوان تتہِ چھِ 1.5 گنٹہٕ دِوان یہ گٔے دیندٲری کِنہٕ یہِ چھُکھ ژٕ ٲکھِتھ پروردگارس یژھان نعوذ باللہ من غضب اللہ دھوکہٕ دیُن 1 کلومیٹر پیتن پکن کیازِ ستایکھ تمن یم 20 قٲیل چھِ پڑتن تم 20 ژٕ پڑ تہٕ 1 کلومیٹر پیتن سفر کرُن اللہ تعالیٰ دی أکِس قدمس انشاءاللہ 1 درجہ بلند لڑٲے ژٕزیو نہٕ کینٛہہ جگڑٕ کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ ربن دوٚپُکھ اختلاف نہٕ ؤلِو مینو دوٚپنکھ گٔژھِو میٖنِو 2 رٮ۪وایتہٕ چھِ یا چھُ گوٚمُت یہِ مےٚ ہیوٗ گۄناہ گار ییٚمِس 10 رٮ۪تن ٲسۍ گۄناہ ییٚمِس 60 ؤرین ٲسۍ گۄناہ یا چھُ گوٚمُت یہِ مرن کھکھرِ تتھ بستی کُن بیٚیہِ کٔژ تام قدم یتھ بستی کُن أمِس عٲلِمن رہبری کٔر یتھ بستی کُن ییٚلہِ یہِ موٗد یہِ چھُ زیٖنس پٮ۪ٹھ کٔژ تام قدم گوٚمُت اتھ بستی کُن یا دوٚپ رۄبن زٔمیٖنس دوٚپنس یہِ ہا درٛایاوٕے توبہٕ کرنہِ زٔمیٖنس ووٚنُن اللہ اکبر دوٚپنس یہِ درٛایاوٕے کیٛاہ کرنہِ وۄنۍ یہِ ہپٲرۍ ژھۄٹن یُکُن أمِس گژھُن اوس اللہ اکبر تپٲرۍ کیٛاہ ژھۄٹن یپٲرۍ یہِ زیٹھن یعنی زیادٕ کرناوُن یہِ قدم کُکُن نیکو کار بستی کُن زٔمیٖنس دوٚپ رۄبن ژٕ ژھۄٹھ زیٖٹھ زِ قدم گٔے تُکنٕے زیادٕ یُکُن أمِس رہبری ٲس عٲلِمن کٔرمٕژ رۄبن دوٚپُکھ فٲصلہٕ گوٚو یہِ چھُ بستی کُن نزدیٖک ووتمُت لہذا گوٚو أمۍ سٕنٛدٮ۪ن تمام گۄنہن مغفرت تہٕ یہِ گوٚو جنتس ترٛاوُن الحمدللہ اسہِ تہِ کرِ مغفرت انشاءاللہ استقبال کرو ماہ رمضانس بڑٕ خوشی سان بڑٕ امنہٕ سان